Ni amakuru yongeye kuramuka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku itariki 23 z'ukwezi kwa gatandatu 2025 muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ndaza kwibanda muri teritwari ya Masisi, ndaza kwibanda Uvira kuko n'amasasu yongeye kuhavugira cyane, ndetse ni n'amasasu ariko udaswa cyane n'inyeshyamba za 23 zino ntare za Sarambwe zongeye kubyutsa umutwe bikomeye cyane, bitewe nuko zongeye kurasa amasasu menshi cyane, dore ko Wazalendo, FARDC, FDNB n'abandi bafatanyije kurwanya izi nyeshyamba za 23 muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu by'ukuri ni umutwe wa Wazalendo wishyize hamwe nk'umutwe ukunda igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, dore ko biganjemo abana bakiri batoya kuva ku myaka 20 cyangwa se kuva ku myaka 15 ukazamuka ukagera kuri 20, kuva kuri 20 ukageza kuri 25, kuva kuri 25 ukageza kuri 30, kuva kuri 30 ukageza kuri 35, kuva kuri 35 ukageza kuri 30, ukava kuri 30 ukageza kuri 25, ukava kuri 25 ukageza kuri 20, ukava kuri 20 ukageza kuri 15. Urwo rwose ngo ni urubyiruko rwishyize hamwe mu buryo bwo kubungabunga umutekano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse no kwitangira igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu minsi yashize hinjiyemo abana biganjemo kuva ku myaka 15 ukageza kuri 17, ukazamuka ukageza kuri 20 kugeza kuri 25 benshi cyane, ndetse bari barangije ikosi binjira muri uyu mutwe wa Wazalendo muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu buryo bwo kurwanya inyeshyamba za 23. Uyu mutwe rero wa Wazalendo urwanya inyeshyamba za 23 muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo wongeye gukora amahano muri kigo cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, dore ko yaje kwinjira mu baturage hari mu gace ka teritwari ya Masisi, dore bakaza kurasa abaturage bagera kuri 15 bose, bakabamashamo amasasu bikomeye cyane, ndetse abagera kuri 3 bakaza guhita bahasiga ubuzima byoroshye cyane, ndetse abandi 12 bagakomereka bikabije cyane bakajyanwa mu bitaro. Bikavuga yuko zino nyeshyamba cyangwa se zino nyeshyamba za 23 zongeye kubura umutwe ndetse no kurasa amasasu ari mu gace ka Uvira, dore ko abatari bakeya ba FDNB, ubwo navuga abarundi, bakomeje kwitanga muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bongeye kuraswa bikomeye cyane n'inyeshyamba za 23. Izi nyeshyamba za 23 zongeye guhanura drone z'intambara zaturutse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikaza gufasha Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu buryo bwo kugira ngo bagarure umutekano muri kino gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nimba ari ubwa mbere ugeze kuri iyi miyoboro, ndakubitsa ko ugomba gukanda subscribe cyangwa se icyo bita sabone, kugira ngo bijye bigufasha kubona amakuru n'ibiganiro tubahereza amasaha 24 kuri 24. Nimba ari ubwa mbere uhageze, reba ko wakanze subscribe, ukandi like, wandika igitekerezo cyawe munsi muri comment, urangiza ukora icyo bita share, bizajya bigufasha kubona amakuru n'ibiganiro tuguhereza. Breaking news muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Reka ariko nyatangira mu gace ka Uvira. Mu by'ukuri amasasu yongeye kumvikana cyane nyuma yuko ku itariki 19 z'ukwezi kwa gatandatu 2025 hinjiyemo abana bakiri batoya muri izi nyeshyamba cyangwa se muri iki gisirikare cya FARDC cya Wazalendo, kivuga yuko rwose ari igisirikare cyemererwa kwitangira igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse ko kiganjemo urubyiruko rwishi cyane kuva ku myaka 15 kugeza kuri 25, kuva kuri 25 kugeza kuri 20, kuva kuri 20 ukaza kuri 15, kuva kuri 15 ukageza kuri 17. Hagati aho ngaho nyine urumva ko abenshi niyo myaka barimo muri kino gisirikare cya Wazalendo, mu by'ukuri gifatanyije na FARDC kurwanya zino nyeshyamba za 23 muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Izi nyeshyamba cyangwa se bano basirikare barwana ku ruhande rwa Leta y'Kinshasa Wazalendo bongeye gukora amahano mu gace ka teritwari ya Masisi, dore ko bongeye kurasa abaturage, ndetse ng'abandi bagafatwa ku ngufu bafashwe n'aba bana bakiri batoya babahawe ibikoresho byo kurwana urugamba, ndetse kugira ngo barwanye zino nyeshyamba za 23 zakomeje kuzengereza kino gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu by'ukuri nimba ari ubwa mbere ugeze kuri uyu muyoboro, nyamuneka kanda subscribe kugira ngo bijye bigufasha kubona amakuru n'ibiganiro. Abaturage bagera kuri 15 baje kuraswamo amasasu, abandi bakwira imishwaro, ndetse baza no kwagwa 3 bose, abandi 12 baza
baza abari 12 rwose baza kuhahurira n'uruva gusenya barakomereka bikomeye cyane, ndetse ngo abandi batari bake bakomeje kugenda bafatwa ku ngufu n'izi ngabo za FARDC n'izi ngabo za Wazalendo zifatanya kurwanya umutwe wa 23 muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nimba rubwa murigeze kuri mero kandi subscribe bijya gufasha kubona amakuru n'ibiganiro tugahereza amasaha 24 kuri 24.